Pozdrav svima ljudi, ja sam Mustafa Zanić, igram Tumble Guys. Prije početka ja ću uglavnom usvojiti video i tako da zanemarite ako se čuje, na primjer, nešto tamo što moja mama nam priča ili nešto tako bude dolazila ili otvaranje vrata, to nešto diranje. Ok, ja krećem u game i samo ću da pokažem skinove i sve to ostale stvari. Kao što vidite, to je sve do skinovi i krećem. Ok, ovo mapa se merže sam stvorila. Uglavnom se krećemo u drugu rundu. Tamo se sad je čula moja sestra u pozadnji, ali zanemarite to. I ako na ovom videu dođe do 10.000 lajkova, 10 lajkova, nastavljamo serijal sa mojom. Idemo sada u treću rundu. Mislim u finalu, tako da nadam se da ćemo osvojiti kronu. Lava Lounge. Nije neka jača strana, ali to se mora. Sam bio zatvorio, se vratio. Nadam se da nema šaka reagirati, jer onda to je lakše za mene. Onaj crveni koji ima šaku sad ide. Ne, kako mi je godno. Uglavnom, ostavite like i subscribe ako ste ne videa post.